radu, mirovinskom osiguranju i povremenim poslovima drastično smanjuje njihova prava. Akciji su se danas na pulskoj tržnici pridružili i istarski laburisti. Da im se ne piše dobro, laburisti građanima objašnjavaju nekoliko rečenica. Žene i muškarci radit ćete 56 sati tjedno na određeno vrijeme do 67. godine života, bez ugovora i na kupone. Naime, po novom zakonu o radu radnik će, ako pristane odlukom poslodavca, morati raditi 56 sati tjedno. No, budući da poslodavac i radnik nisu u jednakom položaju, realno je za očekivati da će poslodavci pokušati iskoristiti svoj položaj i tražiti od radnika da mu odrađuje praktički dnevnicu i pol, a da se mnogi radnici neće usuditi takav zahtjev odbiti. Laburisti upozoravaju i da se Zakonom o radu Agenciji za privremeno zapošljavanje omogućuje iznajmljivanje radnika nekoj tvrtki i do 3 godine. Takav radnik gubi svaku zaštitu i može biti lošije plaćen od ostalih zaposlenika kod poslodavaca i može raditi i za minimalac ako je tako uređeno kolektivnim ugovorom. Pravu opasnost za tržište rada ipak, smatraju laburisti, predstavlja Zakon o povremenim poslovima. Za jednostavne, uglavnom fizičke poslove, naručitelji mogu kupiti kupone preko kojih će radniku moći uplaćivati plaću i doprinose. No već idući stavak zakona kaže da se tako mogu obavljati i svi drugi poslovi koji bi po karakteru odgovarali jednostavnim poslovima, čime je otvoren prostor da se širok krug poslova proglasi jednostavnim, povremenim i ograničene gospodarske vrijednosti. Laburisti smatraju da će vladin paket zakona zapravo olakšati otpuštanje, a ne zapošljavanje. Vlada Zorana Milanovića ovim zakonskim paketom ide u susret zahtjevima kapitala, kojemu su radnici potrošna roba, bez preuzimanja odgovornosti da im se pruži bilo kakva sigurnost ili zaštita. Akciju laburisti u hrvatskim gradovima nastavljaju idućih 5 dana. Građani koji se slažu s novim zakonima mogu potpisati podršku vladi, a ostali svoje prosvjedovanje iskazati udaranjem u bačvu. Laburisti kažu da danas u Puli nisu prikupili niti jedan potpis, ali je bačva primila brojne udarce.